asıl yer. Min Fərəşbaş məktəbində 2-ci sinifdə oxuyum. Min sizə Amir Nasri'nin ana күңелем hikayəsinin özügün söyleyeyim. Hayrettin baba silene iyiye girdi. O özünün yağmurda şılanğan kiyimin mişkə ildi. Arkası bilen mişkə tirildi. Күзгә караганда да явызрак бу көзгө көн. Юеш суык йөрәкләргә үтеп керә. Якlaşык, шуны әйтәм әле. Фронттагылар нишлиләр икән, бишаракайлар. Шәмсия биш шушы сүзләрне көткәндәй кинәт абынып китте. Кышын да әйтмә инде карт. Кәнчелеп кенә китсен Гитлер дигәннәре. Тизрәк төнчыксын өйе. Bir dilim ipi kurmuşa can bilsin yetim analarının, hatınlarının, atasız kalan balalarının yaşı tutsun uyu. Uzun. Yendi kimge kiregi bu soğuş, ne uzaklamı kış jiter hele. Aşı buranlar, şatlama soğuklar jiter. Yarıyla biz senin bilen cılı idi, miş kırında. Al miş.